Okay, so I've taken over the wheel. Karina's a little bit nervous because there's a bit of a bigger water crossing ahead. Okay, so hulle het tell me the gestop. line. So die lyn is reguit, né? In die middel tot waar jy tot voor die water begin vloei. So Ja. hulle het almal daar gestop. En okay. En nou hier langs. Hier so. Okay, nou. Go, 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 go! Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus Christ, motherfucker. Oh, dis die. Ek het al my vloekwoorde opgebruik.